Sigurno vam se dešavalo da ne znate šta da poklonite najdražima. Zašto ne biste zajedničke trenutke proživeli ponovo? Sakupite vaše najlepše fotografije i napravite svoju fotoknjigu. Uz CV program koji će veći deo posla odraditi sam, napravite originalnu uspomenu koja ne bledi. Ovo je potpuno originalan poklon jer ga sami kreirate od svojih odabranih fotografija. Uz fotografije možete ubaciti pozadinu po izboru, kao i napisati tekst koji želite. Pored fotoknjige, idealan poklon mogu biti i kalendari, podloge za miša, magneti sa omiljenom slikom, bebi portikle, snežne kugle i mnogi drugi originalni proizvodi. Iz udobnosti vašeg doma kreirajte i putem interneta pošaljite vaše ideje i razveselite svoje najdraže unikatnim poklonom. Desetogodišnji Mihajlo je centar sveta svojih roditelja. U dobu je kada vrlo brzo raste i menja se. Kako bi svaki njegov napredak bio zabeležen, njegova majka ga fotografiše neprestano. Moja porodica i ja volimo mnogo da se slikamo, uvek vribamo neke nove prilike, bilo da smo na putovanjima, u parku ili kod kuće. Kao i kod drugih modernih roditelja, retko koja fotografija doživi svoje papirno izdanje, a pošto se i kamere sve češće koriste, računar je prepun slika i video zapisa. I dok klasični fotoalbumi polako postaju prošlost, Milana je otkrila album nove generacije, fotoknjigu na sjajnom papiru iz kojeg slike sigurno neće ispadati prilikom listanja. Za fotoknjige čula sam na internetu, pošto nisam znala tačno šta su fotoknjige, informisala sam se na njihovom sajtu i shvatila da je to najbolje rešenje za nas. Ove godine smo uveli novi fotoprogram koji nudi mnogo zanimljivih mogućnosti našim korisnicima. A svakako, najzanimljivija je ubacivanje video filmića u svoju fotoknjigu. Sve što je potrebno učiniti je da prilikom kreiranja fotoknjige u fotoprogramu svoj video filmić prebacite iz foldera na računaru na željeno mjesto u fotoknjizi, po istom principu kao i fotografije. A program će automatski slici dodati QR kod i sačuvati video na naš server. Video se na serveru čuva u periodu od 3 godine. Broj video filmića koji možete ubaciti u svoju knjigu nije ograničen. Jedino je ograničeno da video snimci ne mogu trajati duže od 5 minuta. Pomenuti QR kod skenirate svojim smartfonom ili tabletom i ako ste povezani na internet, video će početi da se prikazuje za nekoliko sekundi. Kako bi isprobala i tu mogućnost, Milana je odmah prionula na posao. Nakon što je jednostavno skinula program sa CV sajta, lako je kreirala svoju prvu fotoknjigu. Odabrala sam određeni broj fotografija koji nam se najviše sviđaju i rešili smo da napravimo svoju fotoknjigu. Otišla sam na CV stranicu i videla da imaju jako veliki izbor fotoknjiga, različitih formata i sa različitim koricama. Skinula sam jednostavno program i videla da je u stvari jako jednostavno raditi u njemu. Samo sam prevlačila željene fotografije, a program ih je slagao onako kako ja želim. Super je što se mogu staviti čak i tekstovi, pozadine, tako da je naša prva CV fotoknjiga pravi užitak za cijelu porodicu. Prvi utisak je super, ja sam oduševljena. Sad baš pravimo CV kalendar sa fotografijama iz cijele godine. Biće to odličan poklon za naše roditelje, oduševit će se. Svi naši pokloni su jedinstveni. Vi ih sami dizajnirate, pravite od svojih fotografija i poklanjate uspomene svojim najdražima. Da ne bi trošili vreme u obilasku prodavnica poklona, ovo je idealan i originalan poklon za vaše najmilije. Sa svog računara odaberite omiljene fotografije, kreirajte album i pošaljite ga lako putem interneta. Vrlo brzo ćete dobiti svoju fotoknjigu ili neki drugi artikal koji odaberete iz naše široke ponude. Sačuvajte svoje uspomene i obradujte sebe i svoje najdraže. CV fotoknjiga.